Pausi yumpum uibamar uibapau khara update tawjare. Nova matum lingeda thang jalamle maki Mirollabi Nupi tamthina futharamle. Tawal district ki Khangabuk AC ki marung chanba Khangabuk part to loisang mamang lekai da phamung da tum dun leiban fama. Ngarang nokhe matung phung ani makharum tabada BJP ki candidate KS Manjor manga ki workers in the jungge. Thong fakai tuna changlaga thang jalamle hari loina maki Mirollabi Nupi hale ain lauru bage. Jumaya itu fotok laga Mangaksamda thang thamduna tamthina futharamle haire. Thang na jalam badagi sokla punufa adogi mamung laisram nagin sahi kuntraga taru kawe furam badagi sokla vin nagin ki loinavi aduna laisram ongvi saken bi kawe nagin dingarang kudak rems da pokatun laikan nabaga loinana aru fafibam da laikan nari haire. Thawdoga su bajaning da fong tun laikai miyam laikai asiki miyam na maira sang da wakan mifam phamkre. Wakan mifam adu da saruk ya kibin nagin ki loinavi saken bina phongtok pada magi mafuroiva nagin ZDU ki vote change abane adu pangarang de mahak sumiron bamal na mahaki mafuroiva da ngan halakna na bahai badagi jumda yamna ngan halakna sak saraga tumba aropata jum matak tanung na tharaki matamutu da mahaki mafuroiva bo mapan thokano aina thamlaga mano thokpada makhoi da jum thang dari laisram rambo kova BJP ki workers na nung na tharambani haike mara makhata na hai matai ki jumda su nung na tharakpada ki nagin so mafanda tholuk tuna nung na tharam leba sin adu da phone tawduna kari gino aina kari lalambe kino na koina nungna tharak livese haiduna wa khara ngangna ki amadi jum thangna leiriva BJP ki worker laisam roben sahini fogani thoi apopol leigedaba sobol gasu laungna tuna wa khara ngangna ke masigi matung nongalam dai pung ani makarum tabda makol da thanwa balblok thol aga thong fakai tuna bi kolom changlaga tumtun leiriva haki mafuroiva nagin thangna bafam khangtana yalam bane Matamatuda ina mi hatle ana laurupa kita mapuroiva amadi pikliva masa ki mamangda ayak posa makoina masin menduna jumya da fotok laga Mangaksamda thang thamba mari kari ki chen kallaga futharambani aike kari lalupa kita mang asuk yamna tamthina ifuroiva amadi ayak ko hana dabu honaram lebano aratna masida chenar besing phabiduna achumba hoin beyo migi mungda BJP worker laisram ramu amadi berbanna losing tu lang mi hana rambu honaram basi kari gida maktuna hainak latuna bari laina pasang achumpa putok piyo haike makatarakpa atopa pau madana podinda aikuna lal lep na pau tak piba yagadawrivra Supreme Court Russia na military operation lauthokra pamatungda Ukraine border da ki tholak fangamdana panduna leiriba lange saitheng nangnava India ki mahiroi sing hondoruk na bagidambak Indian lengak ta pau tak pibi na lawyer amana thangkalakiva petition of Chief Justice of India CJI NB Ramananda Lusingba Justice S Bofana Amade Kima Kohli Yova upon the pants on hearing Satakre Iramasi Mari Lena CJIAB Ramananda Supreme Court na Fudinbo Russia Mari Ukraine Gimbrakta Song River Lalepo Hanapotak Piba Yagado River Ainhanke CJI as Makatan High India Lang Lepakasigi citizen sing Amkandajum the Purakna Bagidam Honava Yabasing Angambasang the Honari Iconam Hirising as Sikamo no Ida Power Edobo Russia ki President Putin da la lep na ba aikoina pautak piba yagadori para hangi haike aduma pa FX court asina Attorney General KK Benu Kofalda lainga kaburi sanar ba matung da pandon lairo mahiro sing adu pamateng pangna ba kangan ke report adu ki matung na free atun India lainga na Ukraine ki nompok lom thang bada lairo ba mahiro sing khaktam ko hontok na ba mieng thamle Ukraine ki atopa mafam sing dasu atopa mahiro kya amaso tholop ngamda na pandon na lairi haike Makoy jo hondorok from thogi amadi government asina makoy bayang sin pina papawdak pi ketavani ana federal aduna fangdoke India masa sing ondok honjin taw da sinari flying adu polelamadi Hungary dagi operate tawani Romania dagi nate mayro sing adagi marakta nupi mayro kya amaso yaw bagaloina da karigumba facility amata fangtana wana lairi ana federal aduna fence aduna fangdoke Center na jum chakisana bita fangdor kivada Russian offensive hack hawdagi Housing for the fund to live in India Masa, listening kun and the Ukrainian border sing the Gilan Horakre. Lemoribam Yam of the Sutek the Kaitan Aswangam Yaudan Potorak never tabak locally. Ike Langaki Tabak Torum Sing Hanakumang Soxin of Indian Air Force, IFC 17 Transport, Aircraft Mayum Sakation Meki Anganba Ayukta, Romania Tadokre Aire. Amarum the Ukraine invasion Asimatung the US Congress and Russia by UN Security Council Dagitan Pamle. Russia by US SC permanent membership tagi lautok na permanent member pangagi manung ti yaw ripaleba kasibo tanthona ba US ki party ani ba ki congress members na wari blokre an ex host na report tawre Russia bu sarak pi bada congress ki thawdang adu lai aiba du udana pa hona rakwa loinana development adu lakhi bane resolution adu House Foreign Affairs Committee ki member am wariva
रेप क्लोडियन लुसिंग हाउस डेमोक्रेट अमग तानरब मतुंग द लौखिबनी आइना टेनी की लोइसन फंगदोके मासी रशिया बो काउथुकना द वांगलब एफोर्ट अम सोंसोय सोयदन ओइगन आइना टेनी की टिप ऑफ स्टाफ निक स्टेफोर्ड एक्सी वॉस द दाफोंग फंगदोके अदब मासी की डेवलपमेंटिक ओइव कुलाई अमन हेना कन्न तक्सिन बचंगे अमदि दाइतोम तहनब अदुसु एकदन मथौ ताइ आइगे मासी मेसेजिंग बिल अमनि अदुब मासी अखोइगे डिप्लोमेटिक ओइबा काउंटर पार्सिंग हेना कनकनन बने एक्सिवोस रिपोर्ट तौरखिब रेजोल्यूशन अदुना रशिया सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर ओइद लाइरिबा अस्तगी लाउथोनब यूएन मासीगी चार्टर के आर्टिकल 23 अमेंड तौनब अथुब मतम थबक थौरम सिंह पाइखनब तक्सिन के रेजोल्यूशन अदुना रशिया ने यूक्रेन की मथक चथरिबा मिलिटरी एक्शन असे मालेम के इंग चिकन लैब द हाक्थिनन अकाइब पीबा खोंथांग अमने अमदे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर अम ओइबगे रशिया की मथौदांग अमदे माखोइना गाखफम थोकप सना कांगलुन सिंह अदुगी मायोक्तने अमरोम द यूएन चार्टर की मतुंग इन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर खुदिमंगना अमेंडमेंट पुनमक्ता सोंसोय सोदन कोडेक पीदब यादब मरमना असिगुंबा खोंथांग असी रशिया न थिंगबंगमले सिक्योरिटी काउंसिल की लैरिब पेटो असिना सुलाइपाक असिना यूक्रेन की मथक्ता सांगसिलिब लान जानिंगदब उननब अबदि मरक थाननब यूएन के एफोर्ट खुदिमक अथिंगब पीबंगमले मखाताना वेस्ट हेन कोकसेक वहनगदौरिब अस्ते यूएन के रशिया के एम्बेसडर पास्ली लावेंजिया फाइनल के रोटेटिंग प्रेसिडेंट ओइना था असिदा मथौ तौगदौरिब असिने हाइगे माना रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की मथक्ता इन्वेजन लाउथोखिबा मिकुप्ता फमखिबा इमरजेंसी की मीटिंग अदो प्रेसाइड तौखिबने नागालमरोम द रशिया लिसिंग अनि कुनिथोय वर्ल्ड कप तगी तानथोखरे रशिया की फुटबॉल टीम सिंह इंटरनेशनल कंपटीशन सिंह तगी अथिंग थमखिबक लोइना कतारना युम्बो ओइदुना पांगथोकदौरिब लिसिंग अनि कुनिथोय वर्ल्ड कप तगी तानथोखले आइना फीफाना UEFA ga funa thokiba apunba statement amada lauthokre amrom the European football gi governing body asina Russian energy giant Gazprom ga thamlamba partnership adu solution gre Russia gi nufa gi team adu sahi asige roi pasaruk da Qatar da pangthokadrba world cup ki dabakta March tha da qualifying play-off sanaga da watula lerakibane adu nupi gi wenati July tha da England da pangthokadrba European championship ki dabak qualified hoigrabane announcement asina European competition sing the sarugyariba Russia ki club sing the sauna sai theng pire malem ge amadi European football gi governor body sing wariba FIFA amadi UEFA and Russian team ko demak national representative team sing na tangal club team sing FIFA amadi UEFA anima ki competition sing da sarugyabada gi lakthokna da punna warep laukibane Russia की नुफा की टीम अदु था असगी सजत कुनमरीदा पोलैंड का वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग प्ले ऑफ की सेमीफाइनल सानदब मतम लेप खरबनी अमदे कतार की नम फाइनल द मफम अम फंगनरब मार्च कुनमपंदा स्वीडन नत्रगना जेक रिपब्लिक का थेंगनब याना लेरखिबने अदब मकोई की ओपोनेंट ओइब यारिब लेबाक होम असिना मैच सेंग बॉयकॉट तौनदब अकन बमौंग ताक्सलेबने माखा तरकप अतोप मणिपुर की पाव अमदना मिखल गमरी लेनन सेक्शन थौरंग लौगटख्रे तारागनिथोय सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल गमरी लेनन अनिसोबा तांगा की वैना आयंग फांग तो गदरबे मिखल असिदा 42 टेक्नोफॉल एसी की वैना सो मथौ दौगदब पोलिंग ऑफिशियल सिंग अमदि सिक्योरिटी पर्सन सिंग मांगजोंदन गरंग यरुक्तन ngasi ayuk more polling station sing amade AC asi ki manung onjinba khol sing ki polling station mafam singda magi mathau tawna biki dabak changsin bahukre arui beda content sing asi ki maru ba pau khara asi ba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asi tagi yangbiriba panabu pathaga jari channel asana tumde kanarabadi subscribe to be division subscribe to be rongoloina like and share to subawi kunum namapo amakana thaga jari